Engleski od A2 do B2 za samo mjesec dana. Naravno, zahteva posvećenost. English has a number of words that mean fast. Znači, number of words. Čitavu skupinu reči koje, umjesto da kažu samo brzo, može da se kaže na razne načine. But each one has different collocations. Dakle, sad ovdje radimo kolokacije, collocations. Ako ne znate šta su collocations, pogledajte, možete i na mom kanalu da nađete. Use fast to describe a vehicle. Vehicle, vozilo, person or action, osobu ili akciju. Recimo, fast car, fast train, a fast runner, trkač. Work fast, raditi brzo, try fast, learn fast. Use quick. Sad ovdje imamo fast, a sad quick. Neko bi rekao da su to dve iste reči, da su sinonimi. Use quick to describe an event or action. Dakle, događaj, akcija. A quick lunch. Nećemo reći fast lunch. A quick lunch. Brzi ručak, kratak ručak. Mi bismo rekli ručao sam s nogu, jel? A quick glance. A quick glance. Baciti kratak pogled. A quick shower. Časom se istuširati. A quick decision. Quick decision. Decision je odluka. Quick decision. Use rapid. Sad imamo fast, imamo quick, a imamo i rapid, rapidno. Rapid koristimo da opišemo promjene u nečemu. Recimo, a rapid increase or decline. Uvećanje ili smanjenje. Uvećanje ili pad. Rapid increase. Rapid increase. Recimo kad govorimo o kretanjima u ekonomiji. A rapid change in his personality. Recimo, rapidna promjena u njegovom mentalnom stanju, no? U njegovoj ličnosti. A rapid growth. Rapidan rast. Opet možemo da kažemo, može za dete da se koristi rapid growth, ali u ekonomiji, no? Rapid progress, rapidan progres. Imamo reč speedy. To je već četvrta reč. Speedy is used with recovery and resolution. A speedy recovery from surgery. Speedy recovery. Dakle, brzo poravak. Nećemo reći fast recovery, nego speedy recovery from surgery. Dakle, brzo poravak od operacije ili a speedy resolution to the problem. Brzo rešenje problema. A speedy resolution to the problem. Ovo je bio četvrti, imamo peti izraz. The word swift is often used with action, response and reaction. The swift action of the police enable the criminal to be caught immediately. Brza reakcija policije omogućila je da kriminalac bude uhvaćen s mesta immediately. Ili we receive a swift response to our request for information. Request, zahtjev za informaciju, swift response. Dobili smo brzi odgovor. Nećemo reći speedy ili rapid ili quick ili fast, jel? Ćemo reći swift response, swift action, swift response. I sad imamo ovdje prompt. Prompt znači fast and punctual, brzo i na vreme. Objedinjuje dva značenja. Nešto je urađeno brzo plus na vreme. It is often used with information and payment or customer service. Dakle, kad je reč o usluzi nekoj, o plaćanju i tako dalje. For example, you can give a prompt reply to an email. Prompt reply. Brzi odgovor na email. And receive prompt delivery. Prompt delivery, dostavu of a product you ordered. Produkta koji ste naručili. Of a product you ordered. The word hasty means fast and in a rush. Ovo je sad
fast and in rush. Brzo, a još i u žurbi. Hasty. Kažemo, he made a hasty exit from the party. On je brzo, užurpano izašao sa žurke. When he saw his ex-girlfriend walk in. Dakle, kad je video svoju devojku kako ulazi unutra. This word often has connotation of doing something without sufficient consideration. Znači, without, bez, sufficient consideration, bez dovoljno razmišljanja. No? Tako, you might come to a hasty conclusion. Hasty conclusion, mi bismo rekli, conclusion je zaključak, ovo bi bio prebrzi zaključak, kao olako zaključuje. Before considering all the evidence. Pre nego što smo razmotrili sve podatke. And make a hasty decision. Hasty, znači ishitrena odluka. That you'll regret later. Regret, glagol regret, kajati se. Hasty decision. Hasty decision. Ok, nastavit ćemo u sljedećem susretu.